Oi wan me sole sole. Sorry. Ma pe wele on ska ko. Ale poi ka wele kukuri lo sole ke fa me le wan me le ka fa makuri make up le. Ya fari ari le. Sorry tato. Ah, pia ka sa nga lava le po ele ma fo ka vari mai la maka ole fa ka ka de ku sorry. Ko fa pia wele yon ka ko me. Kusalanga bali maka iles nomen maka Anyway. I know. From Mega, do you want to borrow my eye flick? No, thank you. No, thank you. I can flick my own eye. Silly. Pari ma fo ni go kuisole mai mo mere anyway. Malo resu fu el tatu ko tunu mana tu manu yo el nef yafi. Mana tu fu lavo le fa tu la tala o le fe fiolas freely. En na se fa emo le me atoa ta yao. Ia le mela na ole ale umista to por kala me le ne fiafi. I'm sorry ole waki ale me puya kale ri le ku ya ele fe mo le wa an ele me se le fe fale le ka ko me. Anyway, alo fa mo o ne fiafi ma le manatu sa man wi o favor ile ne fiafi le ile ne yaso ita po inga o fe a manga luenga ni o saul fe tu le fiafi wa palasi mai le nei vai ngore kerope ya te le lo fo il na vai ngore rangi lo e mai mo mai aiwa ta fane ator ta o soane de lai ta le na ta fo de rangi lo e ai po le ala vala le taimi o le rangi o lo e ai ma o lo e mai mo mai il proclam le fe fini tu nei mal fatalo fati ya. Welcome to Friday. Yeah. Malamana tu le o to nu fo si wi te le ngalwe ngamor to te le o ta tu no. Ai o le porkala me le fefi nei ya pe no fatu na sina fa alia to tamal tapenanga autu mo le aso ta a wo manatu max ka gopesi se gopesi o la solulu va so ngai wa ma ko se a ko le porkala me lo ka ma fa faule ile melen tupule ile ri ile nga sola ya wa ka fa le ko ngela mo ka ma fa faule me a wo tamanatu le yo le porkala me le so nei. Back to the normal ET live. Or the happy choi choi in the beginning, in the beginning, yeah. On the file kako ol mun pe amon fai el tato pese. Le pese la usua. Wa o manna o usu le pese le ngoleno va ayetu nei le tato tunu isamo. Wa fa mana tu ina ile so ta mafa la rangi. Ole mela no wa tu ye o ka sole se wa maule tunu wa mau ma wa ole tunu I fuo fa ele leanga ai misse o le tele o le au fai pisinisi wa ngosi lava mata pena ela to wala to roa fangu peyo fangu hani o le pasta o le siamu ma le tele o isi fanguna o kare o se po ai ngonge fang pero le mea na matua mao faru loto ua ta pena e tangata Samoa ma tu fangu ma label le so professionally done. I was so amazed. Ai le ngata foi la ina a fu fai le ngala foi fato anga. Oh my god, sole ka mako aso yang ai ka mako aso ngai ko kiki fa pe ngar ke leo le mo la avoka ku kamala ya so sa fa pe aso ngelo ga ku kamala ku fa pe ngar ke leo ku kamai we po fa meeting aku kama maka mu mele we ye ila mata to na leila fa pesale mata utia salele mata utia le mata ngo fie ma le fa manu ye ngale tuo ilu tatu no fo fa ele le anga le malu lo fi fa to anga mai la to lo ta pena ma package le le la to lo e au mai fafo mo le fa to wina ma market na mai fafo
ele ngatala I tamafa. So le amo meo o fungala au. O la au ese. O nisi wo toto. La fera to pisini si fole le o mo la lingol me pot plants. La au teu mauta ma teu lawa. O le fua la fungala. O fungala au. Oh my God. Ole mana ia. Te mana tuanga le whaalinga la o whai whātuanga sa whai le temi muli no I sa mo re wafi sumareiwa. Na wa ai mo pe masalo pe fitu le valu to inga o keti la to ma fa le sa mo. Ole mang au sa ngi ngusila. So le ole kawal kwaka e kar kawal o keti ngi ngusila. Ole kom kayo le mesor. Ai fitu. Sa le fitu a to inga o keti no wa sa mo 2019. Temi muli na le no sa mo. Il show la whai whātuanga na whai so mate. Wow, my God, I'm so impressed. Oh, toti tira tula nil show na fa nil fatawa ina ta mafalarang. Sale o kasemane mi mita loto. Mi mita loto ile pi lo il temio mai lo fai fatto anga male au tato e fai la to faringa o inata telo oh ka ese se le o ala tu e o lava ma fa manuia lava le tua I ele o Samoa ia na to ama ma wangi lua o mana tole o sulo pesere e o ino le pese fa tau te funga la au ai re o la vea ko ngi avokai pada wo mana to usu le pesere o le manongi ua salalau I funga la au ma so se funga la au tunu sa lengo maka ko ngi was so beautiful Yanga makarero kako o ring if ya ngambe Some of you may know this song, sing with me. Le manongi salalau filongia ai sau manongi ese o manua pese le o que se ni wase lau pasengi la kwela le manongi salalau filongia ai ole sau manongi ese o manua pese le que se ne wase lau pasene ele ngata ile la ufanua tua sivile va o matua a ofumalau pe o senua nua vela nula nua I ona fua ole rosa male foketi Winga ese ona simeli Le moso oye faifa solo E a unga fo I se lolo Oriana tau fele Wama obia ele to atele Au te ta atele Elano ese Ia I osia upele Inga ese ile va veao pe ao sole fetuao tingale pomisa susulu peisea fungala au isamoa la kwala kumea ba inga ese ile va veao pe ao sole fetuao tingale pomisa Sulu pesela fungala au isamoa O isinu I Europa E fa akau I kupe meanga A ole hanganu Samoa mai leva vau E fa amole mole le tau Le la kwelo kubesa lelea O nisinu I Europa E fa atau I tupe mena A ole hanganu Samoa mai leva vau E fa amole mole lona tau Yeah Ole rosa male foketi
ti e winga e se ona si meli moso oi fai fa solo e unga fo I se lolo oliana tau fele fele mana o mia ele to atele au te ta atele lanu ese se ai o sia utene ole rosa male fokoti e visi fo nasi leli moso oi fai fa solo e ona foi se lolo oliana tau fele fele mana o mia ele to atele au te ta atele lanu ese ai o sia upele au te ta atele lanu ese ai o sia upele da 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 oh why you to luana le line mele o pe a le o fetta o yala le pesele fa taile ile fia treo ma le fionga ianga lo mala mana na au mai o po le pese wa I yang o au ke le lo ke fa solonga so fa tainga lo mala mana ilo so sene mai po le pese wa to mana tu ile pese whatever al pese la ala fe pese la fia treo no lato tu sia ia ma pu ele pese le nei to te li to fa longa la istangata o na to recording I'm hoping e va ve na to revive le fia tro ya ko sa u lo la ka male ya ile ke le se pikor ka ma fo ya ole kasi masau mar ko maruru mar ko ma fanga ya wa is ko ka ko anyway tato tala me fa solo ile nei fia fi mo le fa solo nga ile tato tonu mumu atum le update tato I New Zealand nei oh no wait a minute te wangalo ya chau isel uleanga sole who is watching me and where are you watching me from? I'm hoping to get some new people leva pe o fa ku kelel old people lei be also nice to hear somebody that's watching me from somewhere different apart from the norms here ka ko New Zealand you know America or so who's watching me and where? Where are you watching me from? I just want to know. Okay, where are you? Anderson Park, New South Wales, Juliana Fasavalu. Beautiful. Fapaya Foleni, Schofield Barracks, Hawaii. Okay, beautiful. Linda Chen, watching me from Brisbane. Absolutely beautiful. Isita Maunga, Lakewood, Washington. Beautiful. Junior Virgo, watching me from Long Beach, California. Nico Melemau from Otahu. Seki. Major Afualo from Lower Hutt. Absolutely beautiful. Where else? Pelese Samuelu from Sydney. Finau Folau from San Francisco. Gay. Fao Victor Chu from Christchurch. Ruta Yosefa from Moobank in Sydney. Taulano Mose from American Samoa. I like that. Who else? Ngaulolo Teofilo, watching me from American Samoa. Beautiful. Okay, and who else? Biulam Sam Tuisalenga in South Africa. Suli Atulu Bowles, Washington, watching me from Washington. Beautiful. Okay. And somebody watching me from MIQ Travels Point Samoa. Taya so I'm lang ile pai. Mike. And eto telefoi auto. Le mata mai I le MIQ le Travels Point I Marifa. Le Samoa. Got you. Yo mo fa le vai foi si o ko yo so le pape o kamalanga o so le pai o momoa. O ngai Marifa. O le station ngai Marifa. E sai le so pa.
Anyway, moving forward. O te fia amata tia tātou i nei New Zealand. Ole Erik Tain le sfulua le audane la. Ai sau le fase silanga le malo. To mua mai e fonga me le tamate palamia. Le mele le no tal no to el tato to no. E tau folinga mai lava. Ole a nga I lava le tele o tapena nga I lau vaccination certificate. Lau kamai certificate fo ile va tu pe aman fai mo tu ye lua. E pei oi na lava leo mai tau to nei yen. Ole a nga yai. Le a to fail level 1, level 2, level 3. Ale la fai il fa solonga ole la mumu, ole la numoli, ma le la me mata. Le mela le wo fai tu, le mela le te fa tu ai. Tato ye ni New Zealand. Pela kawa nga I de bele a o na tau tala. E au tala na o I la tou ua fai la tou certificate zi o te tala noa tuai. So wanga loike, kwa kai fa pele le sai so le mea. Amine le olea, a kai fa pele, kai pese business card. A kusi umai lau, lo swafa ma utu ia lua ma so na fai ema to pena. O le mea la le onu tupu. A au tala. E au tala matu wavanoa ma maua le sa lo tonga na o I la tou wa fai la tou certificate fa te inga a tala ma toi maua lo tatou sa lo tonga tau tala mali pau yo tanga tai me fo no I no fuanga tumu ye le tunu ona misi lo le wanoa mo I la tou ele fai tui ma wale ai la to kama I certificate nga pe mele ke kalonga ko ngai so o va ai atua la bala mele mo di fa ni ta pena nga malo le ngoleo le siata lo titilo toi ele fele nei mea e na le tasi de vaengo au kilani o le e anga yele le totelo le au le tui ai ka pungi au kilangi ako le mela le ki ko va ngene wa nga ngene malo New Zealand a fai ki kele I le south, loka nga le south. A fai ki kele le west, fa benga foi le west. Wa le se meo la poloka I fua, the whole region. A nga skama I vaenga le fa fikauri. Le ma foi ona loka le me atoa. Ma o le ta hua la vol mele te fatuini. Le la to wa to la ta wa nga yel ma le wo difa yel ma lo. Le wa nga ina yele malo o le masina fou la le tona amatai lo ona activate le faingo fou le o la ia nei e tawai le tatau ona fai uma o tu ye lua ona fai lo le o la certificate le na ina ia mafai a o le te miau tala ai you have a bit of freedom e mafai ona e alu falolo le e mafai o le mea lai ona fai le mea ia maua le sa o tonga na o I la tou wa uma o na fai o la tou tui e lua. E sa o loto ai e femino ia I fe mafea I pisi nisi te tau. Maava no te tau mafea au te tau. They are the only ones o le aka kalangi ye le mele. Alo no winga la. Sau le teimi. E te fialua e te tau mafa se fale einga, you know. Ala avilo ainga na, you know. Fale inga ia, ole a kapa fale inga ia. Low vaccination certificate. No certificate, no eat. Ole no inga la, ole mela nale, pe te alu fo se fale fa fonga ilu wao. A mai se lava au nanga e vava la lata tangata, people sitting together in a very small space. E na o I lato e fai lato certificate ole tatala yai le avanoa ole mesila mela ngale wa kungi le wa nga inge yai ma e activate la ka ngone me protection framework I think something like that e activate la mela ole nga ole mela nga la se ngi ka ko kilang ya mau tala tuai lava fa pena se ya tau wai lava ele kilisimasi I like that mana ia fainga lea wai le se mea ole a kapungi e fua sifo o sau ke lai fa le ko e le se mea ole a kapungi e fua sau ke
o ko sifo ye ma kwa fa le ko nga ma muso e fai kui si el mena matatala foi mavanoa e to tala businessi lo minga na tala lo minga na melo ni la ni fane e malo a fai lava fa kainga a fai lava o ka ko i ku sifo ki langi le fa fi ka le o fai kui ma kilo angeu e le ma se mingo o ka fai kui le se mela ka pungi fu le si vai ngo ma si vai ngo kilo a ka ko sifo ye fa le ko fa pena ta wai la le tato i ya momoa fai lo tui pui pui au tu ye lua a velo to rua ma la fanau mai pele ya to e na pau lava le na o le mea o le ki ma le tatala o le a ma fai ai nei ona e whaarwa a o nei ina tau talatala le mea lea na pau leo le avanoa e ka kalai le avanoa e ma fai ai ona e sa o loto e te whaarwa ele ore kom fengala e pui pui inga ia kaafika ka no ele se malo fa valia e kaafika ka a ole tao finga ole feo ai o tangata ele faye ni tui melanga lo ke lo le faye ngele malo mele mena lo te lo ai ne faye malo le mele ta ofi tangata le o faye tui mai so on feo a o tangata wa umon faye tui dua feo ai ilunga o mafu anga te tau mo move around like normal. And yet, your 2 jabs, it's already done. It's our only ticket, enabling us to move around. Comes the time to activate the melia. Pau rava leo mea. Le tikelo ki fa po fela o tikelo. Yeah, na. O tikela langa ke la ku faali ona ma faile ona alu toni fale ainga matulanga fa pena ma au nanga fa pena pe hao one ina tala ma fa au nga ma lo le mele I like that o le mea le no fi le mele pe o le mele fa twai ele fa pe la vale ka ko sifo ai loka koi fu ma sauke ma ku ma no sho ma na au la vale o ko siti puliti e pe a ka ngar ki si masi ko ke fiu ele fi ko kui ngofo e pe ko ngol farka vale that's fair that's good enough la vanga yo a fi wa ka wa nga wa ele fi sa fo ka ki si masi ka kalo e pe ko ngar me nga ki ye me ngofo ya ko ngol me nga ki ye pe a faila vo e fi nga lo suma ele fi so tu for whatever reason fa pena vo tatu wa tunu sa mo fa pena vo tatu wa tunu sa mo pe o le mea lava le tau tā fia le mea le au tala o le tatala o pora stato te fea wa ye o le mea lava la o le i o i lungo le whainu mea le te tau na o i tātou ia le whainu mea i la tau umana whaia la tau tupi pui tau lua ina ia mawhai ina ia mawhai e tala no ala tau telo tātou ma wala o mai e tau i le mea lea it's illegal. Ele au nga ele fe kawile mele al malo ole tu leo tangata awa solia ya tawa tangata. Yes, ole bill of rights le tunu e mafua ile mele na ya tati ya fu ile le mele. Fa senga mai lai o le mele. La tu au il fale ainga. Wo umano fa yo tu ilua. Sa fai tono le fale inga mato to wo uman fai mato tuita i dua ai o atu martanga tele ai mani tuina fai sa fai tono le fale inga letas is that fair ole tu ula ilo wa ya ta we charwe ta ma fale inga le au no ma sa fai inga e au no ma fingo so ku e mucho foi lo ku is that fair for you to sit with us and eat in the same fale inga no sa wai lor kala volele ole me volingi ole aya kakau ele ai se aya kakau e ku fa sala ngo volele e ku fa kala lo yai lava pa pui o aya sta umala ni sfo to fa pe o manu le tala fa mai o le kuile e wa man fa o tu e lua kuile fa me kuie kongole wa mea kui kongole wa mea ko so le se kau pe pelo fu ese lai mase wa mea nga kuie yo kuie ru lai mase wa mea wa kui I ko kongo u lima ye ru
si kau fin kau pe pelo fofua ya le lo kau kala kwa wi la ngo mo fio ku le se ka fa me vongi si o kau e ke safari lo le me vole le metal detector e lo mal alarme e lo ele lo me wa fa fia ngo safari de me kalu ngo fio ku e ma se me fa kayo me nga fa ku ai wala nga kar kunga ele le ya le pe pelo fofua ele le ya le pe pelo fofua so ia ia kala ia nga me fa mai ka kui ko ngo ka ko kingo wa me asale ai kele o va kwa of safari fa malo ang se si wo bang kui la safari le ma so fo ma le au ke ola fo ya au ya kele fa ko fo yo so ia le fa ya nga me fa mai o kui le mele kui le wa me ko tele kele va kwa se wa me o kui ang king fo ma so fo mai kui ko ma la mo ya venga fa quoi si que Pepe lo fue que le Pepe esa la ya tato mal tato covid le ye ahora update la tamaile ya nei le covid male table le alena sola I Samoa, le fa yele tato por kala me le so lulu o vasena nei Manueli no le taulele alena sola mai tu le no fanga zafa no foi se ai momoa o le update la tamaile ye o le ngor ka ko se o ka kopi sai le so tato va le so ai mala martea le to fisau lo mal fasa lo sa wiata Ioanne tawala mai Bonifacio duas furono to sanga le matuor tanga o le tangata na sola I tua mai le no fangan fa no fo se ai moa o le ai manu le tala o le ainga no fo taula lata ne le melesa no fo tangata le e yes ganga inga nga feso songi ka penga se taxi e sola ai maula le what ainga tua o saf so o se kanga kai ngofo se ainga kwa o saf so swangi full mele what ona saule ole li o Ioane sawalu ilona ainga I vaitoloa olona ainga I vaitoloa feilo ye mele malona ainga I vaitoloa se fulu maletasi tanga tolong ai ngai vai tolona la tu feilo ai o le se fulu maletasi e au fia ai matamaiti sawa ngai vai koloa sawa luange I le aliki wholesale so ai mane luange ngai le Vodafone so ai mane luange I le Western Union longa la lale I le fartu patina tu sala le umanel felo ingala na sunga le wa fitu se furu tangata le wa kaya wa fa no fo ese fitu se furu tangata le wa teia wa fia matamit teia wa fa no fo ese o le fitu se furu le na maua mamautinoa sa militino na fie le milinga tino Ioanne ele o Ioanne le papatiso o Ioanne le malovale fitsfula ele o afia le fitsfululea tangata na militino male fitsfululea le fafo mai kuole di olea na wingala e no yese avo no e fatto puina il fatele nele foi numela le oni tangata e ono fa no foi sea o no le mele sa fa yer tau le al men halo ke o foi o se ai ngai la kalakange le mele sa fa so soangi ka penga de taxi al wilang sunga ai pena I loe le sunga le taxi le kanga kale wala o I'm pretty sure yo le taxi le kanga kale wala al kulo le taxi al longa ainga fia kanga kaulonga ainga o yai ang kalo sia we lo le taxi so le wa ka kale e to tau na le taxi ma hablo na ainga
fai siaki ele mele a le tau alanga le na mai ne le mtanga le ngal soifu maloloina samo ana nga pa ne le mele le ana nga pa ne le mele wo le ngal fai no mele o tanga tau o man fai la to tui pui e tau iai la sina to amari o le mea foi la le wa ngale nei mea tupu e una ina i lo tato tunu ui Samoa a o ile te me toe fai e tuinga a fai e lo tui le mea la le na porpole ele matanga le mea le na porpole ele matanga venga e ta tauai o na fai uma tui o le tato tunu ina to ngā pāse me whapea e mafua i se tamaititi malo vale. Awa ele whianga ka, ele ngofo leo mo, mangi pasuka leo kamai. Na? O sa punga de pa. Al waku famai, lo whaka di mari taxi nga arrange kanga ka ni fa. Tenga pena. E ta tau wai noa, ona fa. Tau na mata tu. Ya, la wai ma o ngai wa ka pung. A fia masu nga na tamai tita si ele tele se a fia nga su nga na tamai tita lo fa. Ya lo. Me ye le I lo ai one. Me ye le Kolosi le mafo fa le titi fa pe o ai one. Le mel na le boye. So ya a to ta pena lo tu inga le tunu tato ia ni oe ina ia vave ona malupui pui o le tato tunu tatu tele tonu fo ilava a vave ona le lunga le fainu melo tangata wa uma ona tui pui o tato tunu covid uma tui tai dua fa pena fo lam tato ni Sila o te iloa ina lava somehow I have a feeling eu no to tala malia ma maua leva noa e toe fe va a ya yo tatu a inga a me Samoa nei e malanga tu Samoa yo New Zealand I'm saying wa ku wa ya ngo fa fa unga ile me o le tala wala ba ono le fa nu mela le tu de mai o le fa nu mela lava le tu de matai New Zealand fa pena foi me Samoa so tatu ia ya ina ia vave ona fatino le tulanga mo le tato tunu ina ia vave ona maua lo tato sautonga vave ona maua lo tato sautonga o taia o proclamitaia malo falo ngia pole wole ali ti live sungal pari tele la fatasi mai wa maua le sungal pari tele le tusi na avatu ele tai fono le komisi pule le ofenga le malo e tali ile fesilia la fionga il jamai tai pale mia e fa tatau ile mata upu ale pisa o taeola ole atato wau ili ai le tali lea ale tai fono le komisi pule le ofenga le malo walanga o lesa tusi mai le tamai tai pale mia ma vesidi mai le tamai tai pale mia le komisi e fa mala matu le ala mea le foi na ninga le la sa longa le tamai tai pale mia o le mea le na ya avele tusi ile komisi pule le fa ngal malo o ala yo mea e te tau na ui mai le tusi awa o le alwa le kusi sa o dunga o ile pale mia o kule over kulungol ya tu le vai o komisi ai o lungol palmia o se fainga le mi ngao tele le mea o se fainga le mi ngao tele ya la o to mai ni le palmia le tusi de pisasi le la o tali le te fono le pisasi ile mea sa fisili le tamai te palmia male mala manga ma wa fata tia mai el komisi mea uma
sa tatau mai tatau ona muli tai ai so se tangata fainga wenga malo wa ia le langona wa o ia ma wale sa vali ia le pulenga o ngal wenga ilana kon kalate o kele manga o ia misi mele kaya o langa o le wangi ngal mele ana nei le sa fa ilu mal tumate I para mia e kari foringa mai o le a oso mai o e siata fa ngofie nei man mana a o le a wilita e mele si me le fa mal sa no ngat magapan mia foringa le a oso mai o e pisa a sau pisa mai le mele a ala wa di resta ele o fa malia ina le tula fono ina ia fa wa waipea ona yai se fa la tonga eta ua o le pisa a no what I mean ko sa leo so mai le pisa a ko sa leo so mai le pisa a according to the records al makanga ruenga ele skala mengi ra konga it's no pisa you need to go and take care of your records ina ia mafai onalo ia o se fa la tonga fa le tula fono o ngo mai le finga al mele e so e lu ma fale I ala ele mau kula nga vaio ale tele yo mea wa matua mayo io lele ile tusi le ala te fono you don't want to miss this program tomorrow la fa mam la mai el sungal pari tele ina ia tato malama lama mai o le finga nga ele fai akua ele ola le mic ai faia siata fai ngofie e finga wa kwa ele ola le mic like finga ala finga wa le mic ala wa le van kape bai ola mic ala ko kuamba fe e le mic ele ola le mic wala nga le ola la wa se ye ole wa ola you do not want to miss the book ala mele kaya anga watele ya malesi la mea e fa malama le sila mele fa mengi ile kai fongo le pisa a o ai si o ia ko ki pisa mai le wo ko fa mengi e fai le so e ngor komis e fai se komis so ya kasi ngame la fam kala le ko fa mengi e kong fai malos komis so e mele o ai la CEO ia ko ke fai mai wa fakea o mo mafu ang fa porkiko o ai ma CEO ia wa California mai ole aka wa fainga ma wa sodia la konka who are they and yet ole kusi lenga abel parmia lenga fa mang lenga bawa ya ma wan pari ile ngor kusi ole kusi aiku langa ile o sai ni ai CEO ia. Then here they are telling the government, e como fai como su ele mele, which CEO? Which CEO? It's crazy, man. Fa popolola I male teleo. El teleo ole todo pe fala pe portusile. Ole wili ilia. Sungal pari tayau tu ifa ka ko fisili yai ka ko funga ile mele ngai ka ko mal ya ile mele ole atala na and also ese maile na tato wolola tato amato na tato tilo le tapelanga vanga fa o faielua ile fainga palota like titi le ani si yo ko si de sila mai sui ko va mai ole ai both fast male HRPP oi o afu yang va ma me fa pena yo na tu watu fo le ava no le tatu tunu like le mele na tatu fa mo ole popular voting or sa ngal mele fa yun na tala ko le ava no
palo to male tatu wa tulu bo lakin mela ka ko foi ele fenga palo tele te tala le no ele tatu wa tulu ma vena so o melana lua ta pena ye le tatu por kala mele aso ata hao awo manatu like I said ele umiltato por kala mele fiafi ale te lenga lava ole aso ata ye masisi mea wa pa uya kau banga taku ia mai le kau fiku kau ilona te mi masani awo manatu taulungo tol tato por klamen itilai au ngalo tato ftawi tayao ile fitu watao ya mon falau teleino matao puna ya matato talatano ile ile aso atao le tao fitu I think I said everything. I think I've said everything. Eu kawa kwa sia ke kulma ko kurubele o ka o mai se seme o ngalo ya ke o ya ona tato anga ilo le matapo tayao la ka ko wola ka ko amaka mai ya le patai tu pai lalo ako amaka mai ale patai tu pa ilalo la faria tu la tatayao ya tapena fo place profile wa ma pari sui to va ole fenga pala tala titile ale pata itu pa ilalo yeah until tomorrow il tal fitu Tuilinei, please look after yourself. You do not want to miss le tato por kalame ataya. Have a very good night, everybody. God bless you. Tui alofa mo le tato atino. Faso fuia tato feilo itaya al fitu. Look after yourself. We love you too. Good night. Ona umai leo po.